mutuma na kuona ni itumi biawe kwithirwa ati micemanio neu. Kuringana na article 179 clause 7 yuga CECs bara bonthe bathuri kuringana na the same article clause 2b ntukwera governor kana ofisi ya governor ya vacant bonthe baethero bekwebela gitene na batethera bayo so bethiritwe ikao bibethirite bekoloma kana kinya kiro kwira governor design it eye ateme yakweya nonto it's an illegal cabinet era bokethia wekoloma so kiambia thero you are wallowing in the miasma of ignorance. Bomusuna secretary bomusuna driver bomusuna ngari obisiege bosoka muthama mwikie tinera muti na ibo kuwa na misete 12 sittings twenda butwire ura butuma baro no receive no obisiege ibwengera tingwe bonthe governor wari kuo no netie CC bawe ura bomba ikutwa kuduma governor like deputy governor I mean like it's very difficult for the deputy governor kwithabe na kikaro na CC ba nuntu number 1 iba mwasiritie shima kawira inko kuromba nete yo kenene we mbe kwethira okiromba kashagwa noti akwire bora muntu impicha wabora kama tatu ntoto wake katheri mitembe kama ta katheri katurakta katheri bonda katheri ni anto bo kama taira kawira oria kasagwa bora kama tangiri nto byake kwingwa onto tariki 18 ntio kuona. Nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa KINYA. Gavana Muthomi Njuki ni akinyite gikarone kia mbunge ya kaunti kagita ga kurita rwaria rwawe gukonia na mbere no tongereria bwawe ndene ya kaunti ukiri rwaria rwawe Njuki no nekete kuorota mbunge nene na ya seneti ni onto boga ibwa mbeta iria chibati kweza kirima kaunti akiuga mbunge ijichio izire itirathondeka watho bure bobatere gutethereria kiri ugaibobo. Njuki ni achokete aregana na ngutu cia thirikari ya were ni randuri nene ria kambuni ya kunyagia stimani o KPLC. Martin Mugambi gatumenyithie nkuruki. Karoni bia mbunge ya kaunti ya Tharaka Nithi mbari cia kathwana ikungavana Muthomi Njuki ya kunenkanagira ntumiri cio thina mbere mibango na nkinya maumbithania ma thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kiria Karim. His Excellency the Deputy Governor of Tharaka Nithi, our chief guest today for the day, Honorable Susan Ngugi, our county member of parliament, distinguished guests, ladies and gentlemen. Mr. Speaker,